चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय එන්න බලන්න මේ සැනසුම නිවුණු සිත්වල සදාතනික සාමය लोकय इन्न मैत्रिय पतायन्न लोकयागे निवेन सित पतायन्न लोकानुकंपाव पतायन्न බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස එන්න ලෝකය එන්න datang la dunia lihatlah kedamaian ini ketenangan hati damai yang abadi demi kebahagiaan semua makhluk mari melangkah dalam kasih sayang datanglah dunia walk for the many walk for the light to heal the world and end the night come oh world for the joy of all the spirit of peace is standing tall सबके हित के लिए करुणा की पुकार मैत्री के मार्ग पर सारा संसार आओ दुनिया कारुण्यं पठिच्च अनुदयं पठिच्च अनुकंपं पठिच्च परे संधम्मं देसेति यहि पस्सिको बनाइको come and see यहि पस्सिको come and see यहि पस्सिको அன்பே வடிவம் அமைதி பயணம் உலகமே வாருங்கள் சித்திவை புது ஜங்ஷன் संधि भावથી ભેજિંગ इन लोकय come over datanglah dunia आओ दुनिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ඉන්න ලෝකය මාර්ග සටහන මෙම මාර්ග සටහනේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔබගේ දුරකථනයෙහි සේව් කර ගන්න. මෙම මාර්ග සටහන උපයෝගී කොටගෙන කොටුගොඩ, ගම්පහ, කලගෙඩිහේන, නිට්ටඹුව, කටුනායක යන නගරවල සිට ඔබට බලබෝව මහා කඩවර දේවාලයට පැමිණීමේ හැකියාව පවතී. ඔබට Google Maps බලබෝව මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් යනුවෙන් සර්ච් කරද එම ඩිරෙක්ෂන් ඔස්සේද පැමිණීමේ හැකියාව පවතී. चरत भिक्खवे चारिकं
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय ඉන්න බලන්න මේ සැනසුම නිවුණු සිත්වල සදාතනික සාමය लोकय इन्न मैत्रिय पतायन्न लोकयागे निवेन सित पतायन्न लोकानुकंपाव पतायन्न බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස එන්න ලෝකය එන්න datang la dunia lihatlah kedamaian ini ketenangan hati damai yang abadi demi kebahagiaan semua makhluk mari melangkah dalam kasih sayang datanglah dunia walk for the many walk for the light to heal the world and end the night come oh world for the joy of all the spirit of peace is standing tall सबके हित के लिए करुणा की पुकार मैत्री के मार्ग पर सारा संसार आओ दुनिया कारुण्यं पठिच्च अनुदयं पठिच्च अनुकंपं पठिच्च परे संधम्मं देसेति एहि पस्सिको बनाइको come and see एहि पस्सिको come and see एहि पस्सिको அன்பே வடிவம் அமைதி பயணம் உலகமே வாருங்கள் சித்திவை புது ஜங்ஷன் संधि भाव की है चिन इन लोकय come over datanglah dunia आओ दुनिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इन्न लोकय come over इन्न लोकय come over इन्न लोकय in lokaya come over මාර්ග සටහන මෙම මාර්ග සටහනේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔබගේ දුරකථනයෙහි සේව් කර ගන්න. මෙම මාර්ග සටහන උපයෝගී කොටගෙන කොටුගොඩ, ගම්පහ, කලගෙඩිහේන, නිට්ටඹුව, කරුණාගේ යන නගරවල සිට ඔබට බලබෝව මහා කඩවර දේවාලයට පැමිණීමේ හැකියාව පවතී. ඔබට Google Maps බලබෝව මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් යනුවෙන් සර්ච් කරද එම ඩිරෙක්ෂන් ඔස්සේද පැමිණීමේ හැකියාව පවතී. මහා කඩවර දේවාලය බලබෝව සතියේ සෑම දිනකම පැතිමුතුන් හටවැද පුදා ගැනීමට විවෘතව පවතී.